Natho chamo sesia na indi kabindani katwe na ke Dr. Ancent Kituku no lokute kibila cho mbunge vaka ngundo valatu o yutri kisioni cha Isinga valatu ndo mana mondo makonete uima wamwe tunene muno uwau wa kansa na indi kabindani kane ndo munenga daktari mwanya atravie mondo makonete sinduila uende kuika vaka ngundo na ayete kibila kini hata ukekithia kana uima wamwe vaka ngundo ni wadhingilwa ondo violate mheshimiwa kalibu asante ndinda kunenga mwana ono unenena enendi makangundo obanini matavie kivila kiwa kitia na waminoke kwata ni hata ukamatenda muno mondo makonete uima wamwe asante muno beni mubya muno ndo wa Cheni TV ona moyo kwa senda bino yakwa nailaro eze kangundo isieto ndo moyo waninye Dr. Ancent Kituku anziwaka kana kitale logo de bila cha MP kangundo niungamende na vende ya mwango kanata independent candidate na alama ya kwa nisingano kumancha kana langu timbunge ubawa we mamwe nguomba ni usiese mono lakini manifesto ya kwa ina singo mwanza bado mkwenda kwa kasonde kwambie na kibo kisomo wemi kutongo mweke kutongo mwailu ndoto tuika biasala uima wamwe naende kutuika moika ibeti iwa na monzi ona hapo mawe ya wangai amakanisa lakini umondo ndo agenda tuenene olwa uima wamwe siongo nena ngia muno na nyene daktari wa ando anyene ungamete odimika na witu wa kansa kena yonde ni mundu bina itailenge na pe project bila twende na chako kutoka ngundo chambe ni twende na kwamba na free medical camps kana witu wa mana lato watokana na maito kama soma dioloa mwao na tuimadima mwao tofauti sukane pressure kansa na mwao mainge na tuimaita na marona kuita na mema alamba kwenda na tuni twekete kuma twambea yene twekete mbe wa kondo isio yawe komi kangudo yonde na kwazo kuna kula tuma tutembete kangudo yonde nikenda andu maito matono teleka nuno andu maito inge mawaye na mu mainge mayambea mayalia wowe ando ito mawaye matese kana nawo nje bili mtu tumbia na problem ndukenda ando isio nisio in the villages toka madhima toka masome de lwa uwau na inde rato ya madhima to yana mena mo to imaida nikenda kwithie matetheka nondo uwau wa sukali wa pressure ona kansa yambia yalia na kawaida itu za maito inge twenda Israeli labe na charia kuwila yose ogedio na mungu na yego muima no so ando maito makala maiti mwana tuisisia na itweke de wisi mbingo na wenda sia kangundo meo isio monza meo isia kumi na twende na wewe kila kesi chonde na kila kenge nitoenda yana onena na ndo maito muno wa kansa ndo kansa ni ngivyo muno kuto na ndo maito baada na kumeno kwa kansa kwa ukimwe ndia ndikuli ando ene ndi makangundo pangu ni kuna mwana nikada twende mungene tusomea ofisi ya kwa ile uiti mwe awambene kwa tuzobela kita wa Health Service Commission nikenda with the IT on them and we commission isu matako mo on them asigatiwe masigenesa na mama itu koma we atawe with and maitu masoveka au maitu with maina ume kila genge ningumonena mukwanda ya mundu wa mbungeni kato sogemea ya undo toko kitawa kansa mwe awambe no kumanya to ende ukasovia ne wa tuka tusomeria no maito yolo wa kanza one chao yeta one chao na toile kwikare gandika tukwata someria no maito lo ama oli wala maile kuya madol madaile kuya na mekale leo no maito maile wala meka kwa ne kanza chakele ngumenda kwa ndani kuna makangundo ndo mbungeni toka bivye meao ya undo kanza ika screen ya kana ina kama tu naokita kidimo cha tene nondo ituzikana kanza hadi mwa kwa antene ni itaweka poa na binona ikuma hospitali maito maingi mako kitoka ngundo na kena yombe idimi yisi ya screening ipo na boni mwenye kwa ndaya ene de makangundo mondo ya mbungene ni gato bidye mwao idimi yisi ya hospitali maito onde makangundo onalange meko masema nini kenda wedie idimo si ya kanza mudu zikanizo ngabudu muno sia nondo sia onja yo si sawe ko kansa na kwa na unisia prostate cancer na idimo isu nitele sia da sinzo ngana sia dimo ko ngana de ko kana dene mundu akaitwa akapoa chaka tatu ningu mandienda kwa nda ya mundu ya mbunge toka bidie miao ya undo
cancer ikathimo ekonekana ka screening kila kitawa diagnosis nondo ni twezi ando mbaito ingie maume au kethia betu kaima ndo soida private magathimo eko uruzo we mea with na soida akangundo ando ni makone ko imida sele sia cancer diagnosis ni kenda we thikeda yonekana tene na ndo baitu mainde anambe chakana nitu mini do manakana sibire yote cancer bingi tumindo imana ito siba na kwanda yane mbandikulia ndo makangundo mundo embungeni ni kenda twende tukaze ube miao no tutakanze na nja yo sisa weko kanza tumido mana yetu ni virus yetu wa human papilloma virus na virus yesu yena human papilloma virus HPV kwa ukube na virus yesu ni kwenda kanza yesu ya saveko kanza kwa ukube sionde na virus yesu musuna ndia nambe na so vaccination kana kamba nzanzo ya utona ndumake wedi ando asuma ikodo ni cancer oni mbandi kule mwene ndo akangu no kwanda ya ndo mbungeni nikana ati mbungeni kwa rubuge mwa zanzo ziosi ya cancer na ya cervix to make kadine siana situ katona zanzo zika to siana no uso ono twezitene wa motete no wa polio wa mukambe without mingi lakini ndo anzanzo usu wa delile odo mbandi kule mwene ndo akangu no mondeze sekiutu ende kila fedi ya ndo afeleza no maiko ingi mona na ene kidangi kata ya uju wa cancer etwezio monde ko kwitoka ngundo mondo emba na cancer yendete mono baloko tumwe tumwa bandu betumo kinakena na hospitali na yasikane ko ita wa cancer na ndo maitwe maumete mono na ndo kinara yembe yatela ndo inge ita ndo inge ukedi ndo maitu madita adi moyo wa monzo na yawizo kama watanda tona uzwi ba samono one mani kule ndo ene ndima kangundo kwanda ya matuko na moyo wana na mungu ni kula nikenda mashine ita cancer ko yake nada ilasi ya ubebia ilasi ya singano chemotherapy na radiotherapy kweto maswali ama ito kangundo masako kabiyane ni kadawe diando maitu maiko umea muno nondo uyiti uwo uyituzi notede ya sio kede ya muno mwekalo maisha maseo ona ni tuonete uwo mana meo ko mesile mana ndiye sutani maito usu wa cancer na imande na kwekalo maisha maseo ko uchu jonge mwenda ko muno mwende wa kangundo kwanda ya matuko nana mwe wanana mondilikane mwana wenu mondo embungeni ni kana kaile uyiti na sana uwa kanza na endo na maendo nangi kwenda makangundo toete ndi mheshimiwa lawata kana usapwe kugamia uwa kanza niki madaktari mmoja wewe usapwe kana mundu ina utrika mwingi kana kitumi checho ni kwati usapwe no the bozo ndanyo siaza takile inge na kuno ndo madaktari makana la meda mongamio uitwa kanza ni moni man bedenye serejeno na niende twende na dokuna uyosu twende na conference bingi na bwana usome dia no baito uwau owoyo ina twende na kanesa na kuno kula mwene ndo akangundo mukanenga mwana wa mutongwese ta muyumbe wene akangundo ndi mubando chana no twende maendeo maingi nendi tu aine ni mami no kwata tano mwingi tino kwata uiti batende kubini kindu kikende yao na wami no kwata utongo kana ni kindu kikiteke kayengi ke uitio ita free medical camp wetu ile kuendea na ono twese nde yito atsanza na kizwito cha kangundo pe kondo ku interior muno na ndo amwe tunano makuyuma da hospitalisi ko ni ko ndo ende kala yo organize ene kala ndio na tunande za kibila ukele to organize ita free medical camp tukatuka itano maito na kunde ne nikendoka ile to materia ndo kumatwambia mwango eto ile ta umbe wa 5,000 na eto ene na kweka kiu na ichele kuendea mabinda na muita kansa kana ve mo wangi muita tuita maugo ndo na kila ono mo ndo tuita wa sukali wa pressure na wote olawa kuonekana eto na matakele makuita maugo onde nendi kabindani kana tawenda kuya ene ndima kangundo muno ndo makoneje mugo wangi muno atonge ona atongela na kucha kibila kila mheshimiwa kweta kila ngwenda kulia ene ndima kangundo ni tukone siasa sina mugo tukakonezia asiambu mangano twethia opponent ngede posters bandu tuikaikwange na ndo ambe ombe ingi olo kila iboto kone kula siasa na mugo na tuimana kana the none nembewa ithio onde na siasa isioka matuke atoka moka ola mutui waku no woka mukaniana ke na maundu maingi na tuisonga nambe kwa une kule andu maito tukonezia sina mugo siasa tena siasa mbao na tuende anawekane sana ndikuli andu maito tukoje muno nondo ni noni nikanze video na Machakos County ni mwaka ulilo na embassy na ibako kwa siasa
kuna ule maitu kwa ndaya tukate kukengwa tukita nondo wa siasa na kila ngidi kule ando maitu tusakwe atongo yala tuwana matona ukosonje kisio kitumbe tuikaize muno ulo ambesa akane ulo maondo yange tusisi kwa mtu na mule kisio ato matona mule kisio kito matona ode ambaye amogamba nonu baya amogamba yetu ya bothie withie ito asonga na mbe na tuimu kwa yeta kintu kibota ambaye ya sandi muno na kwa jumla tukwa NND Makenya ni tuisikana ukabila kudito withi na monene munova ndi yaitu kuni acha ndito sia kusia muthia kwa NND Makenya yulua mondo mako netio kabila na mondo taasu twase musumbi twase uhuru emoko atakana ndongo Raila Odinga emoko atakelo kudia NND na kwa jimbo ku ndito sia kusia kudia kwa NND jumla Kenya kinalo na ya Kenya ndene kana tumane andwala maitu mokite yewe yati wa Kenya mokite yatu mtu na mbimwe kwa tena mayo kite akabisa na nengo kulia Kenya twende na kupish twende na Mungu twende ndimwe kwa taninde na wa ukabila tuyule anagubyo na ndikule na mwatongela manduba mukamana kana muunga mikana ni wandu wa musumbe ounga memba isi onde sia Kenya ile ngode ni gede mengwena na ina sio ndena na wado pagone mwe maende omato kala kesio nikenda wete kesio kila mundu ni wani wa wethe kuma ba utongo iko na kana ba ino kabila na ito ala rongo ndo mbato ingyo ndo de no likela inge atogela mandu kwa wethe amenda otwa yense ngali kwa yako ukila ndo naze ni tukwata ne tumanekana siana situ isoma ya maskulu tunanete idazi so kabila ndio ndio siana ito ele tandeni to ele umana ukabila rotedia ikila kimana ni tu menotongo museo ula utona kwete maendeleo na Mungu kwa ndo onde Makenya. Na asante mheshimiwa Londo wa. Asante.